US President Joe Biden chuan aruk theiang berin Ukraine ram khopui Kyiv chu Poland khopui Warsaw tangin aluta Kyiv khopuya Ukraine President Volodymyr Zelensky le mitlem tenen anin muwa venhimna uluk angai wangin le thuruk aput lonan President Biden hi US official claim tetele journalist pani chawin anzuya Ukraine dar karanga chung chaw an ani zirtomni khan President Biden hian Poland azin tur hi White House chuan apuanga reporters ten Ukraine atlo telangem ti zona chu US National Security Council thupuang tu John Kirby chuan tuna chuan Warsaw khopuya chaw tlo turati ani tin achanga anzonon poin tuna chuan tin kasoito kha ti chawin achang let ani ti chuan President Biden chu arukte in Joint Base Andrews Washington khopui bulatangin nimin Sunday jingdarli le minute sompanga Air Force One thlona thlok chuakin Germany US military munpui Ramstein Air Base achol zoka tukin thotan ni jingdariata Kyiv khopui Ukraine chu venhimna nasatak noya aruk theyang berin aluta voindar khata Ukraine achuasan le ani US National Security Advisor John Sullivan chuan President Biden an Kyiv atlo tur thu Russia trilok chu aharsal le ni in asoya mase Biden kaldon trep darkar khata boruak tidai turin azindon tin White House chuan Kremlin ashiatira akim chang ero chu puanzar anilo Russia chuan nitin jantina missile manga Ukraine akareng wangin tilui tipal thil thula nuclear ne rampani te chu anin chal tawang ti alau thong hle ani Joe Biden an Ukraine ram alu ma nizandar somatangin le alu laivel hian US chuan an entlangna thlona thaber chi pani Boeing E-3 Sentry Airborne Early Warning and Control System Radar and Electronics RC-135 Joint Aircraft mangin Poland le Ukraine in drinalai aviltira Polish Airspace boruaka anlo thlokwalti reng ani chung entlangna thlona surveillance plane pani te chuan Kyiv khopuile achevel baka Russian missile ka chomai turtale lele boruak lam thil thleng inbiang ne te chu atha thai vekti ani Happy News chuan mithan khat chuan Biden hian Russia in Ukraine arun kum khanna champha February ni samni pali vela Kyiv atlo anlo ringdil rusa deu to reng ani ati Mitro Kuleba Ukraine Foreign Minister chuan President Biden an Ukraine atlo chu lomom tin Ukrainian mipuitele President Zelensky tenena anie Ukrainian nena achan chuan khoveltan le Europe rampum tanani ati NBC News chuan tunna US history US President Indona muna US sipai venhimna tellova jinvoi khanna ania Kyiv khopuya chuan Ukraine sipai le police te antamin abulvela traffic te ati boivekani ati Lesia Vaselenko MP chuan President Biden an Kyiv khopui alulain ama lolom welcome nan ral kheldar aid sirens tiri roi ani tin Sky News aril Jack Sullivan chuan Biden an Ukraine thlo tur hi Pentagon Oval Office lam chuan thlakhat chuang security chungchang uluk taka zir chiangin zirtopnia pompui chawani ati tuntum hi President Biden an US sipai tham tak venhimna nuai ni lo le Indona hmun atlo voi khanna ania tun matanga Ukraine voisari azinna ani Vice President ani lain Kyiv hi voi rungot alojin towa kalojin le thinang ti ka ria alo tiangin tuntuma azin le ta ani Biden azin tur hi athen malokin White House chuan Kremlin lam hi ria tir ni asoin akim changero puanzar anilo hei hi Russian sipai te chuan tumwang rengin missile in anlo kap thaya an kap ani nga chuan US in athung rul ngei don sia an film khur le ni in an soi US President George W. Bush Khan Indona mun Iraq chu sangni pathuma tloin US sipai te amua chutiangin President Barack Obama chuan sangni sompalia Afghanistan tloin President Donald Trump point Indona mun Afghanistana US sipaite antloa anjin tur hi venhimna uluk angai le thina wangin aruk te a ruaman le khovel thiata puan lok ani lo vek ani nikum sangni somni pani June thla khan aruk bokin French President Emmanuel Macron German Chancellor Olaf Scholz le Italian Prime Minister Mario Draghi Romanian President Klaus Iohannis te chuan Poland atangin relin zana anlo tlotoa British Prime Minister Rishi Sunak chuan
10 Downing Street aluan hulok November thla Kiev loin President Volodymyr Zelensky alo muto bok ani Canadian Prime Minister Justin Trudeau le EU Commission President Ursula von der Leyen tele Hollywood star la then khatte point an thlob zia tilangin an lo tlo to bok ani hetianga US President Biden an Ukraine atlo hi Russia tan chuan ngayom tak niin US le West ram te chuan Ukraine chu ato phlangin Russian en an Indona thlo plat an tum zia le an din nge puizia ti lan na ngai ani Biden chuan Marinsky Palace Kiev khopuya zua Kiev khopui chu tlom lovin alading rengani tin US le Ukraine nampon zar chu kok chungin Ukraine chu alading renga democracy chu alangai renga American hote chuan an thlopin an din puitlat chea khovel chu inhunga dingin an thloplat cheni ti ashil Biden le Zelensky te chuan kumsang ni sompalia Crimea thlerkara Ukraine sipai thita tele tuna indo megna Ukraine sipai thita riadengna Wall of Remembrance ti hmun siam tloin ngoirengin zana chibai an buka abula St Michael's Golden Dome Cathedral biakin tloin hun an mangbok ani Biden chuan Ukraine chu an thloplat thu shilin Zelensky an Indona tura fighter jet F-16 adil thin chu pek an ni tur thu a soilang lo thung USian ral thuam thatchi ka pathi ral tu thei M1 Abram tanks 31 le laipui thatchi howitzer anti-tank missile Javelin air surveillance radar le silai mudang le sumfain US dollar tluk le ding on som ngadon hu Ukraine hi nikumatangin pein alo tan puito ani Zelensky chuan kanin bek na chuan radom tak achuani tin Russia in minrun nuwa US chuan ama chu athlop plat zia minthil masaberani ati Biden chuan midang tengam zong ti wanga baina chu ti top ani lo chuan kan vayatan athalovin ahlomani ati kumkhat kalta kha zanthim noya khan khovel chuan Kiev khopui chu atlom tura an ngaya chu mai ni lovin Ukraine rampum pui chu Russia lakatlom turin an ring ani Kiev chuan kalung phuten khat alwa tlatani ati mase kum khat nuwa po Ukrainian te khopui chu Ukraine meeting in thununin alading renga ral kheldar ri chu achu thinin bomri le missile pokri ul riathin nin Ukraine chaklam Donetsk le Bakhmut monate thile thaupola in bainale in kanate omreng masela Ukraine chu atlom ri lo ani Ukrainian President Palace atanga thupuan chuan darkar somni palichungin khopui som pangate chu Russia missile 10 an kapa civil mi paruk thin hliam som pasari anoma Kharkiv regiona kopiang sa Russian sipai lokalin in kana nasatak awma hospital industry plan le mi pui chena building then khat ka chiat ani ati Biden chuan Putin a Indona chu nein awm mek ti soin tuna Putin ril ruwa enge omle angai to mek kathelo pathianin angai to mek chu asiani athil tumle ngai to na chu adik lawani ati Biden hi ain chaithin danangin korchung pol hain sunglass dum abuna Zelensky chu US in anthlop ti thilin athei chung chu anthlop la don ti ahril chuan Zelensky chu alom hle ani anti The Associated Press NORC Center for Public Affairs Research Paul chuan nikom sangni somni pani mai thla khan US mi puiza somruk chuan Ukraine an thlopa ralthom le somatan pui andulain kumin January thla chuan za somli pariat chowin an thlop toni ati President Zelensky chuan Twittera Mr. President khongai takin hruai tu ini nale I waisenna kazana sangber ka bukna che minlo pom sakang che Slava Ukraine tin aron ziak ani hetianga Biden an Poland le Ukraine atlom ha hian Andres Duda chuan Sky News nena President Putin chuan West ram te ti hale ti chaklo aduni tin Putin chuan adule beise angin West ram te anin tender thailo ati US le NATO le EU ram te chuan Ukraine chu thei to pa la tran pui zel an la tum deu zel ni in alang Biden hian Kiev atlo zoi nuwa Warsaw khopuya atho pui te muin malak dan tur asoi puyang tunkar February ni somni palia Ukraine run tura special military operation tia sipaya tirlu kum khatna champha chu Moscow khopuya Luniski stadium ro pui takin lomna buat sein hun an mangdon ti soin mipui tam takma nena chu kantani ti thupui mangin asoi an ring ani
Japan chuan Ukraine than puinan US dollar tluk le ding on nga vel Fumio Kishida chuan apuanga Tokyo chuan zirtop ni lawom tura hian online G7 summit ti Ukraine President Zelensky telin an thlengang chuta chuan Ukraine than puina tur vebur khonsak an tumbok ani Prime Minister Kishida chuan Ukraine chu Russia in abaireng awangin mipuita chu tanpuyan ngayani ati Japan chuan Ukraine ram hi humanitarian thil emergency economic tanpuina dollar maktadoi jali somthum panhi loans pe in Ukrainian refugee sang ni alo mikhwal to ani French President Macron President Putin a thian tha ngai chuan Ukraine Russia chu ne angaya noi chemit kherlovin ati President Macron hian Russia in Ukraine arun malokin Moscow azinin Putina amua chuminua po telephone in voyeng amazat remna zongin President Putin chu abetrina Ukraine pai chu anlom lo hle thin ani Jens Stoltenberg NATO Secretary General chuan NATO ramte chu ral thuam le amutam jok thoa Ukraine than pui turin NATO member te asoma Ukraine he na chu NATO EU ramte tan thil pai mo tak boruak monom jok thlen na turani tin Russia le Ukraine Indona chuan kumpuiling let ala o mai theini in asoya Turkish President Recep Tayyip Erdogan chuan Russia President chu inka hai siama do kan kila remna jong turin ngenin atul chuan remna palai na tho Turkey in athok threlawani ati Mase President Putin chuan tuna Ukraine ram bialli anchu sakram te chu Ukraine in Russia rama apom masak phot lo chuan inka hai emo remna zonga in biak nei thei anilo ati lain President Zelensky point kanram in chikhatlek po kanchan theilo Crimea Peninsula le Donetsk Luhansk le Kharkiv le Zaporizhia region atangin Ukraine ram leilunga tangin Russia sipaite anin thir chuak vek masaturani ati ve Borussia Ukraine Russia inkara remna le mona siam chu alhar sain khirle turangai ane ziak tu city lalrinoma